Dume go le LABOTLHANO nako le BOSUPA mo phatleng dikgang ke tsa BOTSWANA television mme re gatsa ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo ga borone ntse o na le nna Benson Phuthego wetso makodi tibolegela ka go le ba ditlhogo Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ya kgolela kereke ya UCCSA go bo e tsentse letsogo mo go thutseng go tlhabolola thuto mo kgaolong ya borwa jwa Afrika. Dikampani di feta masome a supa di supa kgatlhego ya go tlhokomela diofisi tsa sepodisi go anama le lefatshe leno. Le mo go tsa metshameko e le tsa tennis setlhopha sa BOTSWANA se iponela phatlha kwa legatong la mantshano la kgaisano ya Davis Cup Africa. Wetso yo rona ka puedi ya tabidiwa Patricia Chobonyane mme ga re tsena mo dikganyeng. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi wa kgotsa kereke ya UCCSA go bo e nnile le seabe se se tona mo go tlhabolole mahama wa thuto mo mafatsheng a borwa jwa Afrika go balelwa le lehatshe leno. Tautona Masisi o kaile fa go le botlhokwa gore dikereke le tsone di fetole ka fa dintseng di dira dilo ka teng go tsibogela dikgwetlho tse di teng mo setšhabeng mo nakong ya kajeko. Tautona o buile se jaaka na bula semmuso phuthego ya ntlha ya kereke ya Lontone kwa ga Mosopa mosong ono ke ikantse khumalo wa bega. Kereke ya Lontone kgotsa UCCSA e na le dingwaga e tlhomilwe mo BOTSWANA e tswa kgakala e lejwa e le mmamoratwa wa ditlhabololo tsa setšhaba ka ntlha ya seabe sa yone mo mehameng ya ditlhabololo kwa ntle ga mohama wa botsogo le go tlhabolola matshelo a banni. Kereke e ya kgolelwa seabe sa yone mo go tlhabolole mohama wa thuto ka e agile dikolo tse di potlana le tse di kgolwane go ralala lehatshe leno. In this, our very own beloved Republic of Botswana alone, the UCCSA, from the times of the London Missionary Society and after 1967, has contributed immensely to education by building more than 10 primary schools in Tonota and in the northeast of Botswana, respectively. These schools have now been handed over to government. It also built Moeding College in Otse. Kereke e gakolotse go bua thata kgatlhanong le masula a diragalang mo setšhabeng a tshwana le kgokgontsho ya bong borokotlhe le lehuma. Tautona a re go a swabisa gore baeteledipele bangwe ba dikereke ba bo ba amangwa le ditiro tsa go nna jaana. We take it that the church must be a place where people who are battered by life find solace, healing, and refuge. It should not be otherwise at all. As we go back to our respective countries, please, you must be seen to foster peace, love, grace, and mercy. May the good Lord bless our gathering. May the good Lord bless the President of the Republic. May the good Lord bless all of us. We strive for governance that breaks down barriers between people, that is evidently moral, and for the good of all, that deploys its vast power for the common good and upholds hope. We believe equality does not just depend upon prosperity, it generates prosperity. Mo go tse dingwe Tautona Masisi o go thaditse kereke go sekaseka ka fa ntseng e dira dilo ka teng a re ke nako ya gore ditsamaiso tsa yone di tsamaisane le maitlamo a lefatshe leno a go tšhentšha dikakanyo maikutlo le boitshwaro. Phuthego e ya ngwaga le ngwaga e tsenyweng ke maloko a kereke ya Lontone go tswa kwa mafatsheng a Botswana, Zimbabwe, Mozambique le Aforika Borwa e tla wela ka Sontaga. Ke ikantse khumalo, BOTSWANA Television, Mosopa. Mere Salefo Tautona Masisi o simoloditse jalo lenaneo la Adopt a Police Station le leng boikuelo jwa puso mo mehameng e ikemetseng le dikompone go thusa go tlhabolola le go shagatsa dikago tsa mapodisi go ralala lefatshe leno. Gone kwa moletlong o ka bongwe hela jwa pelo dikhamphani di feta masome a supa di ne tsa itlama go thusa. O tshidile o nkabetse ka pego.
Mama o ikemetseng ka nosi o letse o tsholegile mokgosi wa puso wa gore go nne le kgolagano mo go thabolleng le go atolosa ditirelo tsa itshireletso le thokgamo mo lehatsheng leno ka tsamaiso e ntšha ya Adopt a Police Station. Ga se la ntlha puso e golagana le bagwebi ka mokgwa o. Ka ngwaga wa 2021 ga borukhutlho jwa go thuntshiwa ga mabolokelo a madi a di-ATM bo kuketse go ne ga nna le thulaganyo ya go nnotha dikhamphani tsa itshireletso tse di ikemetseng ka go tshwaraganela go sireletsa dikoloi tse di tsamaisang madi le sepodisi. Puso jaanong e letsa go godisa tirisano e. Today's launch of the initiative, Adopt a Police Station, demonstrates the unwavering commitment of Botswana Police Service to continue to strengthen the effectiveness and impact of public security collaboration in accordance with the approach of public-private partnership initiatives for addressing national issues, challenges, and opportunities. The government is truly committed to ensuring that citizens and residents of this great republic get the very best services in environments that are dignified, safe, and welcoming. Pursuant to the announcement I made in the 2023 State of the Nation address regarding government's plans to build 28 police stations across the country, I am pleased to inform you that plans for their construction are at an extremely advanced stage. Dipatiso tsa ngogola tsa World Internal Security and Police Index di ne tsa baya sepodisi sa lehatshe la Botswana mo maemong a ntlha mo Aforika mo ditirelong tsa sone. Lentswa se galelediwa jaana sepodisi sa Botswana se ntse se batla go dira botoka le go gaisa. As a learning organization which is committed to continuous service improvement, the Botswana Police Service has recently embraced a renewed service pledge. Ke seikano sa rona Botswana Police, where we will be led by the voice of the customer in our service delivery. My ministry and Botswana Police Service believe that the collaboration between the police and the business can lead to safer communities, improved security, and better relationships between business and the police. It is therefore encouraging to see such proactive efforts in enhancing public safety and fostering a sense of community. Thulaganyo e ya Adopt a Police Station e simolola sente jaaka e bile dikhamphani di heta 70 di setse di itamile go nna le seabe. For us to be a country or destination of choice for investment, there are key imperatives that have to be in place, and those are safety and security. And today, it's testament of that partnership between private sector and the police force. As the business community, we pledge our resources, both financially and in kind. Sepodisi sa Botswana se thamilwe ka ngwaga wa 1884 mme se tsweletse ka go itokagatsa go itebaganya le seemo sa itshireletso le borukhutlhi se tsweletseng ka go nna marara le hatse ka bophara. Utsidile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Go simolodisiwa ga lekgotla la bobelotlhomogile Albert Milton Foundation ke sesupo sa tshwaragano ya setšhaba le puso ya go dirisa ditsela tse di harologaneng go tlhabolola matshelo a batho. Se se builwe ke mohumagadi wa Gatautona Mena o Masisi jaaka na simolodisa semmuso lekgotla leo la Albert Milton Foundation gompieno mo toropokgolo Gaborone. A re lekgotla la AM Foundation le le tlhomilweng e le go gopola mookamedi wa pele wa khamphani ya BOTSWANA re Albert Milton le ikaegile thata ka maitlamo a lefatshe leno a go tlhomamisa gore matshelo a batho bao ba ba seng lesego mo botshelong a tlhokomelesega ke ba diretse motlhosi wa bega. May the Albert Milton Foundation impact last well into the future, maintaining and guarding its values while delivering on its philanthropic intent. As it continues the legacy of our beloved Albert Milton. Cheers to the Albert Milton Foundation.
Go ipelela botshelo jwa Rre Albert Milton, mopalami wa baesekele, le naledi ya lehatshe leno e go tima ga yone go neng ga ama bontsi jwa batho ba kileng a kopana le bone mo ditirong ka go harologana. Lorato la gagwe la go palama baesekele mo go thotheleditsweng thata ke maitamo a gagwe a go hetola matshelo a batho go go itlhile go simolodisiwa ga lekgotla la bopelothomogi la Albert Milton Foundation. Ba lelapa la gagwe ba re lekgotla le ke sekao sa botshelo jwa ga Rre Milton, ka jalo le tla tsweledisa maikaelelo a gagwe a go thabolola matshelo a batho ka mabelo a dibaesekele. Albert and I always believed in the power of giving back, quietly and without fanfare. Over the years, we supported our community in various ways. Since his passing almost 5 years ago, I have continued to carry on this vision. The AM Cycling Challenge has been a significant part of this effort, beginning with the AM 570, a tribute to Albert aged at 57, and our shared commitment to community service. Mohumagadi wa ga Tautona Meneo Masisi a re tiro ya bopelothomogi le tsotlhe tse Rre Milton a di diretse lehatshe leno ga di ke tsa balwa hela ka sekgele sa se tsamaileng a palame baesekele. Ka jana mothala wa gagwe o bonala thata mo go baneng a ba thusa ka seo. O go ethile Bora Milton go thomamisa gore lekgotla la Albert Milton le tsweledisa seo. Albert Milton, the namesake of this foundation, was a model nation builder and a true philanthropist. His commitment to community upliftment and development was evident in the way he touched the lives of those who came into contact with him. Among his many endeavors, he founded the Murupule Cycling Club, not only for the well-being of the employees, but most importantly, to raise funds for charity. His passion for cycling saw him take on challenges, such as the 400-kilometer Gaborone to Mahalape Mazane ride, which raised significant funds for those in need. While in Jwaneng, he also started the Jwaneng Cycling Club, further demonstrating his dedication to promoting health and philanthropy through sports. Pele ga lekgotla le le simolodisiwa semmuso le na la tshwara mabelo a dibaesekele ka ngwaga wa 2020 mme a dira 2.4 million pula e le dipoelo. Ha ka ngwaga wa 2022 dipoelo e ne ya nna 1.6 million pula. Monongwaga bapalami ba dibaesekele ba tla tsamaya dikilometara di le 620 go tswa mo Gaborone go ya gantsi mo malatsing a le mararo go batla dithuso tsa madi a tla dirisiwang mo ditirong tsa bopelothomogi le thabollo ya matshelo a batho. Ke badiretsa motlhosi BTV News, Gaborone. Wetswa le gone o tshubang se gona sa ditshwantsho dikgang tsa Botswana television mme ka go twe poifo modimo ke tshimologo botlhale tshimologo jalo ya botlhale di kereke di rotloeditse go tswelela ka go rapelela masula a aparetse lefatshe leno mmogo le go rotloetsa kagiso e lefatshe leno le itseweng bobe ka yone. Se se buile ke mokhanselara wa Rasesa Re Daniel Molokwe jaaka fa dikereke di farologaneng di ne di phuthegetse kwa kgotleng ya motse o wa Rasesa ka malatsi a ga Tautona. Re Molokwe o tlhalositse fa kereke e le yone se ikokotlelo segolo se lefatshe leno le tshabelang teng ka nako tsotlhe fa le banwe ke dikgwetlho kana go le mo sepiteng bo ka moso khutsafalo ka pego. Jaaka go tlwaelesegile ngwaga le ngwaga dikereke le barapedi ba motse wa Rasesa ba kopana kwa kgotleng ya Rasesa go rapella dipula tse di namagadi ga mmogo le dikgwetlho tse di lebaganeng kgaolo ya bone. Mo ngwageng ono ba dikereke ba ne gape ba rapella kagiso le thokgamo segolo bogolo ka lefatshe leno le a ditlhophong tsa setšhaba. Motse o senang baruti a ona kagiso tshwanetse ra lemoga goreng motse wa rona wa Rasesa o na le baruti ba ba tshwaraganeng ka go harologana ga bona go sa teng nna ke apara se re kopane re amogelelana tichisangana tichigamuchirana ka ditumelo tsa rona go botlhokwa gore a ditlhopho tsena di ska di a di kgaoganya ka bogare gobane ba bangwe ba tla tlola mollwane ba bangwe ga ba no tlola mollwane mme fela le ga o ka tswa o le mofenyi kante o fentse ba botlhe re bidiwa BOTSWANA mme ke thapelo yaka gore le ge re ya ko ditlhophong tsa lefatshe a re tsamaye ka moya o le mongwe a re ye ka maikelelo a le mangwe
gobane Botswana re itsege lefatshe la kagiso. Tsela e A1 ke ngwa ditsela tse dirisiwang thata mo lefatsheng leno mme fela e itemogela mosuke o go godimo segolobogolo ka malatsi a boitapoloso ke ka moo ba dikereke ba kopaneng fa mo letsatsing la gompieno go tla go rapela ga mmogo le go kopa bopelotlhomogi jwa modimo gore dikotsi tsotlhe tse di diragalang mo tseleng e di fokotsege. Bagetso a re ikiteng ka thupana re bue le bana ba rona re bue le ditsala tsa rona gore koloi ya re thusa go tswa fa go tsena fa le nko re dirise sentle re hanoga ka gona go garoga dipelo ka tsao tsotlhe tse di re utlwisang botlhoko tsone dikotsi tsa tsela tse di gapang matshelo a rona tse di gapang matshelo a masika a rona ditsala tsa rona botsadi ba rona haleluya mme le tsao tsotlhe tse di ka tswang di diragala mo lehatsheng ka kakaretso tse di sa nnang sentle tsone ditagi tse go nnang go buiwa ka tsone dipolano tsa go nnang go buiwa ka tsone mme ke solegala gore jaaka ga re le hayana ke go tla go bitsana modimo yo ko le godimo gore a re utlwela botlhoko gore tsao tsotlhe tseo di apoga di ska tsa tlhola di nna teng. Merapelo ya mefuta o e tla tshwara malwetse otlhe a boitapoloso mme tsholofelo ke gore Ramasedi a thuse masula o thamang lefatshe leno a tla eme bokamoso khutsafalo BTV News Rasesa. Wetsu dikgang tsa rona di a tswelela mme diphathi tsa sepolotiki di letse di kopane go konatelela megopolo ka molaokakanyetso o tshwanetseng go bewa palamente pele wa bela diphathi tsa sepolotiki madi a rebotsweng ke puso mo ngwageng ono wa madi. Gone kwa putegong eo tona wa ofisi ya Katautona Rekabo Morwaeng o supile fa itumeletse ka fa therisano e tsamaileng ka teng mabapi le go kgaoganngwa ga madi ao. Puso e segetse fa thoko 34 million pula mo ngwageng ono wa madi o tlabong a abelwa diphathi tsa sepolotiki gore di tle di thuse ka one. Tlotla Matlabaphiri wa bega. Dipuisanyo ka molaokakanyetso wa madi a neelwang diphathi tsa sepolotiki di ko motsubong ka jaana maloko a diphathi tse a na kopane ka Labone mo putegong ya diphathi tsa sepolotiki e le lekgetho la boraro go buisana ka ga madi ao a tseleng go kgaoganngwa ka teng. Putego e ne e sologetse go tshwara kgwedi ya Phatwe ya rabobedi mme Tona Morwaeng a re gone go tshwanela go e tshwara mo nakong eno go letla gore go nne le sebaka sa go kgaogana madi a diphathi tsa sepolotiki pele ga ditlhopho tsa setšhaba tse di tla tshwarwang kgwedi ya Phalane. Ka jaana molaokakanyetso o tla bewa pele palamente beke e tlang. Maloba ga re ntse re kopana ba ne ba tswa ka megopolo le mo gompienong ba dule ka megopolo mme megopolo e ba tswang le ba duleng ka yone mo biling yone rang go tla ka yone ra go tsenya megopolo a bone le bone mo teng mengwe e tla tsena e tla bona kgorwana mengwe ya bone ya megopolo e tla tokagatsa megopolo e ne puso e na le yone gore re nonotshe bili gore re ga re isa ko parlamenteng morero o bontse teng se le bale gore re le Batswana re dumela mo therisanong le mo neelanong le mo go buisanyeng le mo go neelaneng mabaka le gore ntwa kgolo ke a molomo ke sone se leng gore all party conferences e se lebile. Re sa le ho maloko a diphathi tsa sepolotiki ba re ba na le tshologelo ya gore megopolo e ba intshitseng go nonotsha molaokakanyetso o e tla tsewa tsia le go dirisiwa go betla bokamoso jo bontle jwa lefatshe la Botswana. We've had a draft come back and we've looked into the draft and draft that thing. How we label compared to what it came in as at first. It's quite improved. And I do say as political parties, we wish they could be in there. So I think the forum is good, and credit sometimes is deserved, and we should give credit to the current convener. I won't say his name for what work he has done. So it is for the country, and it is now for them. The editions because at the end of the day, we are working for the growth of the Republic. We are happy that for the first time, re dumalane a minimum agreement ya gore party funding ngwaga ono ha nothing e ka dirisiwa jang. This has been eluding us for many years. The party di sa khone gore di dumalane ke tsa gore gompeno it's a step forward, and we are happy of that progress, so that this makes us more happy ka gore all party conference ke conference ele gore it's an institution on its own. Godimo ga moo Tona Morwaeng o tlhalositse ha puthego e neng e rulaganyeditswe go tshwara kgwedi eno ya rabobedi e tla tswelela jalo go atolosa dipuisano ka tsamaiso ya ditlhopho.
Wetso molotsana o ke o thobisang khutlwana sa tsa metshameko mme morwarre Thato Kgosimore o go tshotse morwarre. Dumela Benson. O teng. Nya ke lena ke teng. Tla ke sone ka tlhamalo mo go tsone. Matlametlo a modisa ke go di gorosa ke bidwa jalo Thato Kgosimore ke go tshwaretsetsa metshameko Premiering e le motho madume e bere tabogala fela ko pegong ya go Stweng mo kgaisanyong ya ITTF Youth Championship e tsweletseng kwa Botho University mono ga borone le kgarejwana la Afrika Borwa Andile Mahlamvu o fentse wa mono gae boitlamonkele mo motshamekong wa di-singles wa makgarejwana a dingwaga tse di ka fa tlase ga 15 Ran Kgengwanyane o na le ko Andile Mahlamvu o sa lantsa tlhogo fela ditloga a etella sete ya ntlha go fitlhela a e gapa ka 11-5 mo ya bobedi le kgarejana leo la Afrika Borwa la sekala batla go latla motshameko a boa gapa sete eo ka 11-8 ya re go solofetse gore Mahlamvu o tla fenya motlhofu le kgarejana la borogae boitlamonkele a gapa sete ya boraro ka 11-8 le fa go ntse jalo go bosa lekana ka Mahlamvu a na gapa sete ya bone e bile la mofelo ya motshameko ka 11-3 go fenya motshameko o ka disete tse tharo go ilengwe. So that if I did my tomahawk serve mostly on her backhand, it will struggle for her to lift it and I have chance to attack it. And sometimes if I o na palelwa ke go busa di-serve tsa me ka na di beletsa mo letlweng bontsi jwa nako mme ke ka moo ke kgonneng go kokoanya dintlha ke tshwanetse ka baakanya backhand ya me ka ke ne ke sa dulise kgwele letloa sentle gape ke nna gaufi le tafole ke batla go tokafatsa seo. I just moved a little back for me to just put it on the table. Sometimes I have to place her, so I just need to fix my backhand. Lankisetsa kgakala nikilusa di serve gape nikisa tshameke sentle but I try my best. Ke tlo go bankanya movement le go tlhokomela gore ke ska lusa di serve tsa me. Mo motshamekong o mongwe e ntse le wa makgarejwana a dingwaga tse di ka fa tlase ga 15 Salma Chagui o fentse wa rona tsiaka ka disete tse tharo go lefela ka 11-3 11-3 le 11-4 metshameko eo e a tswelela ko Botho University bona Gaborone. Ryan Kgengwanyane BTV Sport Gaborone. Fa re tswelela re batsa kgwele ya dinao setlhopha sa Township Rollers re se re bolotse moeteledi yo mošwa Tendani Sebata yo gape e le morotloetsi mogolo wa setlhopha seo. Tumelano eo e dirilweng maabane kwa putegong ya babega-dikgang ke ya ngwaga tse 5 a re utlwe Kgomotso Sefako. Morago gore tumalano ya setlhopha seo le morotloetsi wa sone wa pele Jimmy Kereng e tebokhutlong kgwedi e fetileng bopa ne a se ka phuthama bogo ya simolola letsomo la morotloetsi yo jaanong ba moroletseng setšhaba gore o tsile go thusa le go godisa setlhopha seo jang. Mr. Sebata is passionate about football and has a big mo bokopanong botho be re nnile le Rre Sebata re ne ra lemoga gore ke motho yo ratang kgwele ya dinao ebile o e tsaya ka tlhoafalo ke motho a na le maikaelelo a go tsaya setlhopha se go se busetsa go godimo ko se tshwanetseng go nna teng. Re tsene mo tumalano ya dingwaga tse 5 le ene mo ta tsa taolo ya ditiro le ditirelo tsa setlhopha a disiwa ke komiti ya setlhopha go netefatsa fa sengwe le sengwe se tsamaya ka We thelelo. have gone into a 5-year contract with Mr. Sebata, who will assume control of the team operations, support by Township Rollers National Executive Committee and management. Tumalano ya setlhopha sa Township Rollers ga mmogo le moeteledipele yo wa Sebata Group Tendani Sebata e kgaogantswe jaana. The company that is called Bopa Investment. We have been in this company with Mr. Mo tumalanong e Bopa e leng company ya setlhopha sa Township Rollers e tana le seabe sa 20%. Fa Sebata e leng morotloetsi wa setlhopha a go nna le taolo ya seabe sa 80%. 20%. The same arrangement as long way back from Jagdisha. We have a mission to make positive contribution to the personnel, social, physical, and technical development of our players. We also want to establish a roller soccer academy for boys. Maikelo a rona ke go bona setlhopha se se tswelela ka katego
le go dira go gaisafa. Re ikitele suba go netefatsa fa re bolola batshameki ba selebego se se kwa godimo. Ra go bula sekolo sa kgodiso motshameko go tswa ko modimo kgotsa academy ya basimane le basetsana ba dingwaga tse di kwa tlase ga lesome. Community via sponsorship at primary schools and secondary schools. Thutetso e e solofetse go busetsa serodumo sa setlhopha seo se se tsewang jaaka tse dikgolo mo merero ya kgwele ya dinao mo nogae jaaka go tsena mo nakong eno e le sone se fentseng le ke makgetho a 16 rekote e iseng e fitlhelelwe ke sepe sa ditlhopha tsa mo nogae. The players will stand ready to support and work with the new leadership. Re le batshameki re solofela go bereka le bogogodi jo bošwa sente go sena sekgopi ebile batshameki ba setse ba buile go simolola go ipaakanyetsa paka e ntšha. Paka tse di fetileng re ntse re sa dire sente mme ke dumela gore ka boeteledipele jo bošwa seo se a go fetoga ka re a go bereka ka nata go lwela go tisa dijana pakae. Ke rotloetsa balatedi go tswelela ba re eme nokeng. But with the support of the new leadership, we can win trophies for the team. E ntse le kwa phuthegong eo the Blues ba boelana gape le mokatiso wa bone wa pele mo go Motseng yo ta ba go ga mo ngwageng tse pedi. Mo pakeng e fetileng setlhopha sa Tangier Plus se feditse le ke ya Botswana Prima mo memong a bobedi sengwe sa ba dumelang fa thutetso e ta ba thusang go se tokafatsa. Go metsa sefako PTV Sport Gaborone. Pele re kgaogana a re le bjalo pego ya bofela mo kgaisanyo e tsweletseng ya sejana sa lefatshe sa Tennis Davis Cup Africa setlhopha sa Botswana se feletse kwa tikologong ya Mantshano se se tlamoraga gore motshameki wa monogae Denzel Setso a fenye motshameki wa kwa Madagascar Narina Valano ka sete tse pedi tsa 6-love 7-5 go netefatsa fa lefatshe la Botswana le fetela kwa tikologong e latelang go tshameka metshameko ya go tswa go tsena mang kgatlhanong le se se fentseng Group B. Pego eo e re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight ke busetsa jalo go Benson Putego Benito rre nya di wetse o di tsere ka matlametlo a gale matlametlo a modisa eleng go gorosa tanki a re pele re kgaogana re boe gape ke go gakolola ditlhogo tsa phirimaneng ya tsatsi la Labotlhano. Tona Dr. Mokgweetsi Masisi wa kgoletse kereke ya UCCSA go bo e tswa kgakala e tsentse letsogo mo go thuseng go tlhabolola thuto mo kgaolong ya borwa jwa Aforika. Fa dikhamphane di feta 70 di supile kgatlhego ya go tlhokomela diofisi tsa mapodisi go ralala lefatshe leno. Mo go tsa metshameko setlhopha sa Botswana se tlotse se iponetse phatlha go fetela jalo kwa legatong la Mantshano la kgaisano ya Davis Cup Africa ya tennis. Wetsone di kalo ga di a fela nako ke yone ya bong e repota potile mme re se ka lebala gore re tšhentšhe re hetole tsotlhe le hatse la rona le tele phuphume mo go seno sebaka ra kwehela kwa go batepolo api go utlwa ka maemo a bosa la modisa tharapana ga go le galalo a gare ya kgotsing a nne kagiso. Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka se masalabi o sediwa ke leader wa dikgomo go tlotse go apogile go ikutlwa tsa go le mololo mo kgaolong ya Kgalagadi fa dikgaolo tsa gantsi borwa bo tla ba kgatleng kweneng gone go le bothito mo dikgaolong tse dingwe go le mogote mo tshokologong eno. Mo lebala Salabi MAITSEBOENG a ne se re spetsa fa go santse go apogile lefatshe leno ka bophara mo tsela ka moso gona se re go bona le dibata tsa maro mo dikgaolong tsa gantsi Kgalagadi borwa bo tla ba kgatleng le kweneng mo dikgaolong tse dingwe gone re se gore go bo go apogile. Mo phakele gone go tla iplatsa go ditsedile mo dikgaolong tsa gantsi Kgalagadi borwa bo tla ba kgatleng kweneng le bokone bo tlhaba ka bobedi go ya go bosupa fo mo dikgaolong tse dingwe gona se tsorobe go le mololo ka bofera bobedi go ya go bofera bongwe. Fa re lebala motsokolo gona se se go iplatsa go ditsedile mo kgaolong ya Kgalagadi ka 21 kgaolo ya borwa gone go le mololo ka 23 kgaolo tsa Nghabele Tšhobe gona se tsorobe go le mogote ka 31 mo dikgaolong tse dingwe gona se se go iplatsa go le bothito ka 26 go ya go 30. Fa re lebala se masalabi ka letsatsi la tshepi gona se tsorobe go thibile ka bontlhabong
mo kgaolong ya kgalagadi fa dikgaolo tsa gantsi borwa botlha ba kgatleng kone le borwa le gare gona se tsore go bona le dibatla tsa maru fa dikgaolo tse dingwe gona se tsore go bo go apogile go le tsedidi mo tshokolo mo kgaolong ya kgalagadi dikgaolo tsa borwa botlha ba kgatleng kone gone go le mololo go le bothitho mo dikgaolong tsa gantsi le gare le bokoni botlhaba fa dikgaolo tsa ngabele tšhobe gone go le mogote ke sone se se mo salapine ke le tsegele kalo borok. It's a Friday and we continue here on Botswana Tonight. The launch of the Albert Milton Foundation marks a notable commitment and collaborative efforts between citizens and government to invest in uplifting communities across the country. These sentiments were echoed by the First Lady of the Republic, Ms. No Masisi, at the official launch of the AM Foundation today here in Gaborone. She says the foundation, which was established in honor